Kardom aprang sinori studi news kilang aradon fansame kardom pipajer paniklo kardom. Pinie berta tan bang nilimen sami merdan bangjupi tangtinon bertang ton pen arju ponitha. KRAA pen longle la pen municipal board TVDC apothak cherok tokamai kipado. Aruni phaing korap hosri ni rank korap hor ni dipukar bila mena maya sai long karbi ronga saramai KRAA tripi pen patter pi ponsi len transfer NOC ronga sar pen kipi apothak la pen municipal board pen TVDC kon kacheprek pu pen KAAC asai kamarlo kido KAAC OSD ARO ASO atum la pen KCS mai phuatum chitong dun si chirok tokamai mesen pen kapachun pon KRAA pen labang so chirok to kamai ka chaphem phu pon lake dhrom sing tiron tiripia mai phu pen mai chari policy mai thipi rupen hanse tiripi kongchun banga hin pen parju alu sar poman pen elvin tiron OSD KAAC man pengal hi pin chongkro ARO phulunik circle mintamir rong pipi ARO dipu circle ASO atum jojo tirang mohes tiron ASO ARO silonijan circle atumta chitong Chupharu himan pen humsing be maipu kes a harsing togi sai hem chun bang atum chitong dun si RDP mai long OSD Elvin Tiron kaning chipon kiram tang theria chikloni phai kri siarni KAAC hin pen karbi ronga sar tum aphansi NOC long le ki pia jakong pipon lo mate pangdak lo laso si kosom si jakong chahar jaknang ji lai huya pathak chithan chimom pidu Amparda KAAC के पारो म्युनिसिपल बोर्ड टाउन कमिटी के ननमत के अमेथांग लो मते आरन सलाम नेला आसाम म्युनिसिपल बोर्ड मते टाउन कमिटी आरन ससी दुन बमला लसो पसी टाउन कमिटी के पारो डेट आदेम अनके TVDC के बिबेलो मते आवेलो पु निंग की बिदाम अपो थाकता निंग बिनांग ने रंगा सार तुम अजकोंग दुजिया फान मेथांग KAAC पेन आरन सलाम लो पुलते ronga sar tum jakong du ji pupen chenglok pena an bidi suri OSD mate KAAC along CEM la pen bidi sar Elvin Tiron a hen pen kaningje pedu senitung karni rong sar mai ini elit di apartment padang lo Thomas Council pen idam tang tarik 3 Mars atiplo nomle philang NOC aja kok na pi rong sa pa na pi alam the ini ne to yang awareness dono masih laso nang pi the Thomas Council CM Dr. Ulira Rohang pasta men itu suro pa jolo tapen ke pata la dividisia aku thak na pa chun na pa pleng dia te kotel la stamen itu CM sa kata suro no Kasi son soni kicok kili le sitame uthot siam sao along pen ni tum lam pachoy dami phansi ni tum sitame pini dak lam chirai pono kasi pini bangso tengsi awareness program ni tum lam di than pensi kan Karbilo Charlie asong atum pencil ever riso chang atum phan me senang thekilong dun atum phan kar cho jai me kedeng pa Munira kai long ka Charlie jong si thek sar pulote munira tuma mana penki pido lasi un an ke ka Charlie anat kabor idun akinang sot Lason si jai pong silver raikom skora hemalong aruni phaing ko raporni Karbi Student Association case e asong atum pen pater pipon si HS lapen HSLC along sadlang kang theki unduna risoy janga tumaphan karchupon la solong alu hiaman pen kes a Samson Tiron lapen langhin VDC chairman Kiron Togbiatum Chitong lapen ki ongdung man pen ki doatum sitame Chitong bangso jai mek mesening samchin pen pachun ponlong puluni pen Arun Katha report Northeast Today News Litum KSA Selawar Branch Committee pen Chepatir Piponsi Ining Ladak Selawar Hawarlong Kepasat lang lapen Kuhinia Satlang Kiun Donatom Panitum Ningkang Sampen Karsho Ponamai Bang Diponitlo Lasi itu manikan vans tami lapuson
amai bi pon ekber la si peneng ri thot stamini tum kar bilo charli asong selawara rohin pen mathasi nili tum la so karcho mai bang pini bi pon eklo la si kedam tang ningkan pen ri tum chelang dam polote ri tum percentage bang peneng bang sap so bat chera son thi theklo kedam tang bang kele tum dak labang so education war mon bang kele tum kom pik mate chimtho thepen son stamini tum la kar bilo charli asong pen matha si cherok tok ri tum hawar nili tum dak selawar hawar dong tame pa phipik lang pu nili tum matha pen la bangso tok la mo cherok tok stamini tum bi pon piklo la si non bang ke kedam tang ningkan pen lang nam lo prote pining bang sap so improve chata son sini tum theklo 5% non cái vậy long năng số của PT asai si đèn con bom là nili tum la jaipong ke se branch apeni tum selawar branch pen nitum chingwai lo la si ke bang jelang ni pen ni tum ladak selawar la pen jaipong hawar long break jam high school long se mili tum la ke se hin pen ni tum kahumri pado ponji pasini tum chaparai pon la ke laso mas pen masini tum pangchek bon fit po non tum la pini karcho mai bang pini dia do la sini tum next laso amasang mong masini tum kapre school long se mili tum la bang so ka visit dami bang kani tum sai chaparai pon bang pini kaduk wepen HS la pen HSLC pangrom pet pen bang proxiket armu cheto la pen aja tuma parents tum tado la pen litum ronga sar tum stamina ke tong dundo la pen kabilo charli asong mai phus tamili tum lang chetong dundo la pen kapre dak rat cycle ma tum stami pini la bang so mai long lang chetong dundo cho aja ini kes itu ke paman lah so putar nang lihin ke cetong pen PC mata pon labang so putar nilai prangsi ladak langhin constituency long jaipong salawara branch ke se tum hanilhin ben ame chorolo jela son karcho pona mai kibi pon la ke si itu mahawar phan langhin long hawar phan kimi pegalam lo asu nilai pini labang so ahong jai penang tu media hoi pe masi jaipon dak lo mo pen ta prabjin ben tum langhin long tame nitum karbilo charli asong pan bupelo kadok awe itum langhin lo lo charli itum ka siksak tum an phan itum karbi hostel prabjin ben da kimpi po alang itum kisung ke boy do an hadak ke dopen hadak boha dopen khota pe masi adung rai thong be college pen chenglok rukasan college pen chenglok hadak pelang tum dun ming phan abar sai mesen long po lapan ke isi pen isi lo nili VDC chairman manet pen langhin lo ke pacheng thuri phan pen an bori pon lo asu nili labang so hong jabe masi pulo ladak komana amuka tum ke bang pen ladak nang jong dun tha phala bang nili chichak ne none prang ke chichak masi chichak chelo asu prabjin pen ladak langhin lo ke pacheng thur pon labji phan prabjin pen itum sai ta meklem pon bomlo lasu isi pen isi itum pacheng thur sa ta meklem pon la pusi ni lam the lansi tum han pacheni pon iglo Pini biar ka kilan sing ton ponay koklo domi thang mi kardo